ISTV की पाव मियंग ताबीरी बपुनमपु तरामना ओक्सरी अहानबदा मरुइबा पावसिंग जालेरों जाति के ख्वाइदगी की सावा गांगाई की कुमैंगा सिदगी हौक्रे अपुनबगे सक्तम थुगाइना बखोनरपसिंग अमत ओइना थेंगनामिनसी हाइना होम मिनिस्टर गाखांगमना हाइक्रे अमदी बॉर्डर फेंसिंग की मातांग दा होजिक CSO सिंग तुमिन लेसिनबा असि यामलाइबक थिबनि हाइना अमजुगी प्रेसिडेंट ना फोंदोक्रे पावसिंग सनोना पिजरी जालेरों जाति की ख्वाइदगी सावा गांगाई कुमैंगा सिदगी मणिपुर के मफुम कयादा पांगथोकनाख्रे नमित मंगानि सुननु कुमै असि पांगथोकदोरिबनि मपुंग लेबा थरम स्टेट लेवल गांगाई सेलिब्रेशन कमिटी न सिंदुना कैखु कवि विलेज ता पांगथोकी थरम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम PISTD मिनिस्टर आई हेमचंद्र इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथोजम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमिन शाह MLA TN हॉकीप MLA जमहेलुंग पालमई MLA बीरा हिल एरिया कमिटी के वाइस चेयरमैन कितखोनबाव न्यूमाई अमुको के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी कुमन UCM के एडवाइजर RK रनेंद्रजीत यावना तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयागी लुसिंगबिसिंगना मरु ओइबा मियोइसिंग ओइना सरुप याखी कुमै असिगा मरी लेनना सिमिटमी अनिगी मरक्ता पोट लानबगे थरमसु पांगथोकी वांगांग खिबसिंगना फोंदोखिबदा गांगाई कुमैना लाकपदा नुंगाई याइफबा शांति लेबा इंग तप समाज अमा पुरकपा ओरसनु कुमै असिना जाति अमगगी मरक्ता खेनबा लेतबा अमग मतेंग पांगदुना अफबा समाज अमा सेमिनार सि हाइबु वाफम फोंदोनाकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाखांगमना हाइखिबदा अखोय मसिलगी मरक्ता नुंसिनदना ईश्वरबु नुंसिबा साबदी ओइदबा ngangbani isorbu aikoina nungsilabadi mina mibu nungsiba tangai fade lamdam asigi apunmege sakdam ngakpa haibasi aikoi punamaki ithaudangni haiki isorbu nungsiba haibasi amaga mateng pangnaba amagi interest protect toba mutual understanding mutual respect leiba haibasi min uriba aikoi purup mayama aikoi jati punamak अकोई सराउंडिंग दा लेरिबे कोई पुनमक असिबो नुंसी सानना लेत्रबदा उदबा ईश्वरबु नुंसी हाइबसे चिन थीबनी ओइदबा ngangbani खंगदना अकोई पुनमक ईश्वरबु नुंसीबा ईश्वरबु कीना चतपा हाइबे वन थोक तो लेहनगे हाइबा तारबदि अकोई खुंदामिनरिबा कोई पुनमक नुंसी सानना लेगदबनी अमगी कल्चर ट्रेडिशन मयाम से योखत मिनदना चाउरबा नुंगाई याई फरबा सखे थदो हेंदोकना पुनिंग हुनगाई ले ओइबा दुगुंबा लेकोन गुमना अकोय पानमिनगदबनी थरम असिगा मरी लेनना जालिरों जाति की नाट्य ओइबा जगो इसै कयासु उतखि सही नरीबा बॉर्डर फेंसिंग की मातांगदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना तुमिन लेसिनबा असि यामलाइबक थिबनि हाइना अमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा समजायना फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पांदमगी मरी सुबा मपो कुमोन नुमित थरमदा महान वाफम असि फोंदोखिबनि थरम अदुदा पांदमगी प्रेसिडेंट युमनामसा दिलीप कुमार ILP की जॉइंट कमिटी कन्वेनर आइस इबोटोम्बी कुमन अमदी नेशनल अवार्डी एन सांतसु सरुप याखी तोंगान संस्थान क्यागी मिहु सिंगसु यावकेबा थरम अदुदा UCM की सेक्रेटरी जयकुमार मणिपुर हौजिक यामन इशू ओरिबा बॉर्डर फेंसिंग की मातांगदा वांगांगदुना फेंसिंग असि खुदकता लौथोकदबने अथुबा मतमदा भारत सरकार अमदी म्यांमार सरकार याचिनबा पुरक्तुना मणिपुर की लम सोक्तनबा होनबियु पांदम के सेक्रेटरी ना संस्थान असि लिंखतखिबगी मातांगदा पल्लदुना मणिपुर हौजिक ओरिबा इशू कया अमदी अमोटपा कया सुमथोकनबा थबक पाइखतकनी फोंदोखि वांगखेमसा समजायना मखा तालादुना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना समाज अमबु अफबा मैकेदा पुननबा होनबदा असौबा थौदांग लौरी सरकार के असोइबा कया मयोल सुमनबसु होनरिबनी अदुबा हौजिक यामन इशू ओरिबा बॉर्डर फेंसिंग की मातांगदा तोंगान लानाय संस्थान सिंगना तुमिन लेसिनबगी थौंग असि लाइबक थिबनी जून 9 मियाम के अजब इहो थोकिबगुम इशू असि मातांगदसु मियाम पुन्ना संगसिनबा तंगाई फदे संस्थान सिंगना मियाम अफब माइकेटा लमजिंग मथौक ताई हाइकी
Civil society organization is a job role of the Constitution, she got it there, I summon Siro Bore, summon Singelo, San Sange, Mehakul Tore, seeing Tange, no other Patre. My purpose is Civil organization, talking with me, how to open people see come on, too many, how to open it. So she was with some Civil organization, I could be personally, I could be using a gata. Lon Mayaki Sindamda, Ating Mopibigano Haina, Maitai Mayak Research Center, Tadok Pacherol Amana, Kangalagli. Terulas in Makata, Fondopada, Mayak Kungataripu, Nusilavadi, Imalon, Bosakot Papanavadi, Research Center Asibu, Sagot Piu, Education Hibasi, Discipline Amagi, Makada, Satagadabani, Discipline Yaudrabadi, Ochokloi, Haiki. BJP na Senja Tumja Toba Rasinti Dal Singa Tengnabada Karisu Kande Handeke Lok Sabha Mikhalda Mai Pakani Haibagi Asset Pathajabala Haina BJP ge Senior National Leader PB Asaryana Fongdokre Ngasi Dita Pachuteta Laiba BJP Office ta Pangthokpa Nauna Party asida Sangaklaba Maru Eba Misak Ahum Okpagi Tharomda Wafamasi Fongdokibani Nauna BJP da Yautlaba Mioi Ahum Adudi Hana Tam Ahum Lakaduna Minister Oiramlaba T Hankan Pau Andro Amadi Thawal Kianda da Mihut Oike Dr. N. Binoy Kumar Amadi, Dr. A.K. Manglem Zawni. BJP Manipur Pradesh ki President T.I. Saubana, Makoy Ahum BJP de Yaure Haina, Lautopaga Luenana, Nungaiba Fongdoki. Mioi Masina, Makoina BJP de Yauriba Asi, Barata Awan Ba Purakna Ba Amadi, Congress ka Tengna Bada Matik Saba Asinani. Luenana Hana Janata Dal United, Manipur ge Secretary General Orambadegi, Ngasi Yaroklaba Hankan Pauna Hairiba, Party Asi, Matam Amada, NDA da Yarumi, Adubo NDA Digi, Laptoki. NDA Asi, Pam the Badigi Haktengana, BJP da Yaubani Haiki. Asaryana Maka Taraduna, Manipoda Ahanbu Uina, Narendra Modi, February Nipanda, Lakadori. Congress to Lusing Basarkara Sina Hiram Kudinda, Miami Kudung Tiningai, Wadi. BJP di Awang Port Lamdamgi, Kanba Party Ni Haiki. The agony that Manipur is going through for no reason, in spite of Delhi helping the smaller state, tribal states, and border area states. The things what is expected from this area under the Congress alone is not happening. Day by day, in every field of the life, there are more and more difficulties in the life. Congress, who for all these years has proved itself that no now proof is required that they are incapable to rule and bring prosperity in spite of having logistics. So friends, BJP is the first and foremost thing is integrity of India. Tunda Sabana Kabujatigi, Aquadigi Saba Kumai Gangai Amadi, Imununa Lakpada, Miam the Japa Pauzel Piki, Festivalation Lamda Masida, Lady Batongan Tongan Furusingi, Marakta Nungsi Sanava Amadi, Apunbek Saktam, Sagat Pahena, Namdasuno Haibawa from Tamki. Manipuri Singtam, the Red Prajapan of Tawar and Sinaduna, Gamaina, Oliva, Shi, Maramaduna, Equay, Gamaigi, Functions like Noel Photopsari. Message Pijari, Machine Manipur, Ing Tapna, Sim Tam, Jar Bijan, Hailokan, my Hapana, Ing Tapna part of and view with Kurunjari. Iboyama Hospital and Research Center Amadi, Lions Club of Laimarol, Infalga Kusam Naduna, Nomagi Oivalem, Layamagi Game Ama, Hospital Ashida Pangtokre. Singama Tuck Toxom Lakaida, Pangtopo Game Aduda, Miwa Sunny Yankairom, Layanki, Game Asiga Mali Lainana, Diabetes Detection, Awareness Campaign, Medicine Amadi Otona Singwigi, Laina Kaya, Dr. Singna Layanki. Lions Club of Laimarol Infalgi, President Dr. P. Memana, Game Asiga Mali Lainana, Wafum Kaya Fondo Waduna, Miyangi Mating Pangbu Wena Sigumba Kemasi, Pangtopani Haiki. Hospital Sigi, Managing Partner Hero Toxomna, Hospital Si Sangadringagi, Mangunan Ahan Bukwene Kemasi, Pangtopani, Makatan Sang and Kem Pangtokanaba Torang Tori. Miam Haksang in White Later Free Kemasida, Sarup Yabu, Pongdoki. Medical camp, Sinjaragari Hospital,
Ima Imoinugi ira Tony Tarum Pangtokiba Singda Southeast Asia Cultural Organization Sikona Tagarpa Fongdorakli. Sikona Inakidamakta Sangchilakpa Tabak Tarum Singda Miyana Mapung Fana Sagolakani Haibike Tazabalai Haina Fongdoki. Santi Laitrabadi Sako Tarangi Tabak Paikatpa Yade. Zati Amadi Sagai Haiba Wafam Tadolaga. Sako Tarangi Tabak Paikatkani Haina IFCD Minister Ngamtang Haukipna. Haukip Student Organization Amadi Haukip Family na Puna Sinduna Kamjong Subdivision Gi Sasat Kopi da Pangtokeba Haukip Family Gi Home Visit ke Thoram da High Craig. Thoram Madu da MLA TN Haukip, MLA Yamthang Haukip, Parliamentary Secretary Victor Kaising, Nifu Mari Soba Assam Rifle Ki Colonel RS Thakur Yauna, Kul Gilu Singh Kayana Sarup Yaki. Victor Kaising na High Kibada, Isagi Habo Wakal Thaduk Naduna, Society Gi Punna Tabak Dominasi, Masida Tabak Asida Saukot Pa Purapang Ngani High Ki. Minister Ngamthang Haukip na Sasata, Pwadigi Pajaraba Sars Ama, Atuba Matam da Saragani. Belas Asigi, Awat Afasing Menkatnaba, Tabakaya, Paikalagani High Ki. Okmur district leba chinaw Haukip nataba kuki makai sisu akoy na family amani hay na akoy na lupatay sumnang ngasi di Haukip ki pipagi kuna na to Haukip wa ngawani na akoy Haukip thak takhan mo yade asi era de leba kuki makai su naga makai su akoy si family amani na kharga dobini Loshilakpada Maruiba Pausing Amukhana Zalerong Zatigi Kwajiki Sawa Gangai Kumai Nasidaki Haukre Manipur ki Saktam Tugaina Honor Posing Amata Oina Tengaminasi Haina Home Minister Gakangamna Haikre Amati Border Fencing ki Matang da Hozik CSO Signa Domination Asi Yamalai Tibani Haina Amzugi President na Fongdokre Hoziko Inati ISTV ki Pau Miyang Tabiri Bapunamapu Amukahna Kurumzari